Ladies and gentlemen, teman-teman don sini siapa pentor. Wan sajang. Yen rei ngayo ipot ya kawei kaca karep. Kabai penat ba? Ngan pi mah kaca karep pi tenat ba tip sirap ayu tingin lek pe jan. Kadai kaca karep mau pe kidang plastik balik-balik. Ten dengan tipat kirap ayu teh. Tingin lek kamajan. Lek pe kalong kumno. Dan kibai tu yo hana. Kadai kaca karep strawberry. Sekali kaca sini ketany. Nampak GE mah kirap strawberry. Ikan daya kasin ke penangkong ke bah. Ini yo pan lek pe jan. Try lak ban yo mat dulu. Kita lak lek jan try ndu try ban mat. Dan kini ki salad di basare. Amar badang sedang mi siluj bah. Amar ke kan teh ke bebiang ke bekuj. Teh nu salad ni ngai bah. Bang bah, nak kermen bakin rap dah organik mah yang jujur. Teh sami pan jujur ini itu. Lak bandai presiden pernah pentai. Baik ni rik sedang ni. Wow, Kak teh wow. Baik kecil bang Kak Mandap jujur tadi kemini kan. Kak rupa pahu. Tidak try nyam don ngam tem. Tidak tiga yang prep. Tidak try. Bisa untuk try. Kenapa dia dapat cengai? Nanti pati insan yang bandung support. Ada long ti kuat bandung support. Oh bedang. Saya like benda. Ngan mud hayin. Ti perlu kini kedai kak per strawberry jong ibadan. Kayin wow best. Ti las looting. Kuat wan cengok cingrap cengpai. Ti perlu kementang don hakani ka. Per strawberry jong iwe iri orang ba iba. Lasimnya kani ka kam kum kakam. Bandrap malakasngi. Iya. Ini peki tenak ba. Kedai ruk per kebahe ba hadu tata. Ngaduk mana lah sedang rap menai. Lakan sedam. Oh, piu neneng mah. Ini perlu penang ni neneng kadang ke keban supply seti siapo. Ketika ke perso apanya. Nang ni. Dia insa supply hari ni ke per sok strawberry mah. Kita nak dai.